رحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو تي أفنا عند إفتو تكتاتايو جنديت ناتشو كم فيا كيساني جرتو ججاباتو كبجمتو تجالتمتو تهردفتو تافناني في إفتو كم جرتو نجا كيساني الحمد لله نجا كوتي እንግዲህ እርጋን ደበርሱ በርባዱ በመጀመሪያ በኦሮምኛ አስተላልፌ ከዛም በኋላ በአማርኛ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ያለኝ መረጃ ማለት ነው። obboleettiin keenya kun kan beeruutti duute fooqirraa kufuunis sa'aatii lamatti jedhanii በጣም የሚያሳዝን ባየ ዋና መገድሲሱudha kun oduu gaddaati garuu immoo kaleessa gaa jechuun viidiyoo kana nan hojjedha jedhee waan tokko tokkoon ergixeenyaatti ta'uu malee dubbachuu hin jaalladhu viidiyoo tokko lama hordofiidhaaf jechuudha. Egaa akkasiin itti kuftee haala nama ajaa'ibsiisuudha haala baay'ee nama gaddisiisuudhaani kuftee sa'aatii sagalitti kuftee sa'aatii lamatti ka'uu jechuun egaa achitti du'aan akkam akka ta'es rabbumatu beeka. Isayyuu ijoolleen Itoophiyaa dhufanii erga iyyanii ka'anii iyyanii sagalee irraa dhageessisanii ka'aniiti egaa kan poolisiin dhufee fuudhee YouTube irratti waan akkana posti gochuun hin danda'amu maleetu danda'ameetu jedhuudhaan illee viidiyoo isinii galchee baay'ee bareedaa ture garuu hin danda'amu waan ta'eef irra tare. Okay. Ani wanni na ajaa'ibe akkamitti sa'aatii kana hunda turuu dandeesse ammoo sa'aatii sagalitti kuftee sa'aatii lamatti ka'uu jechuun maaliif marrajaan kan jiru oduun kan jiru mucaan kuni waggaa 4 mana jara hojjetteetti damoza ji'a tokko hin arga damoza waggaa tokko argatteetti damoza waggaa 3 yeroo galtu sii kennina jedhanii harkatti qabanii jiru jedhani akka marrajaatti achiini gadi bal yookiin mastaawoti qulqulleessi jettee mastaawoti halasiin qulqulleessu jettu mucaan sabiyyiin jira barriitti cufi jettee jennaan gadi darbatee jedhani. Ani kana hunda eenyutu dhagahe kan ajaa'iba kana hunda jechuu madaamii isiinis akkadha isiin already gizeeduma ta'ummaa du'atti beekte moo sila qulqulleessuudha erga ol baatee moo lafa sana erguma kuftee kaatee lafa sana irratti dubbatte moo ana na ajaa'ibe bar mucaa gad darbachuu akkamitti barame madaamiin darba yookiin madaameetu jedhame yoo ta'u mucaa sabiyyiitu gadi darbate madaamiin gad darbadhu jettee jennaani akkamitti dhagahame marrajaan kun baay'ee na ajaa'ibe wallahi ummanni keenya baay'ee nama ajaa'ibe inni waa tokko ta'e qadaaduu kanatti hin amannu leesh maa adri qadaaduutti hin amannu maaliif akka ta'e naaf hin galu wanti kuni hundinuu du'aaf ta'in nafsiin hundinuu du'a dhandhamachuudhaaf deemti bakka isiin itti dhandhamattuuf guyyaa isiin dhandhamattu hin beeknu malee hundinuu du'uudhaaf deemna duniyaa kana gadhiisuudhaaf deemna duniyaan kun nuuf wayaa ergisaati qabbana jala taa'anii qabbana gizee aduun nufe muka jalatti qabbana dhiyeessu miti akkasi viidiyoon yaa kun jechuudha. Okay. baay'ee nagarrame ani wanni kun jechuudha wallahi isuma dhugumaan jira baay'ee waan nagarramee fi wanti dubbadhu kana tokko lammaffaa immoo gizee balakoonaan keessan bakkeedhaan akkaataan inni itti qulqullaa'u akka hin qabne sijammar bakkeerraan ol fannifamtanii hin qulqulleessina gaafa siin akkasitti qulqulleessitan fooqeen keessan ol fagoo ta'in qulqulleessu kottuu qulqulleessina agarsiisi akkatti qulqulleessanu gaafadha akkasin miidhutan xalaxxaltanii achi kun qadaadha si garuu achi gaafa kuftanii duutan kunoo du'aan illee achitti goggogee achiin booda namni kaasaa jechuudha dhumarra achitti bineensaa nyaachuu ka'ee jechuudha kun maaliif jalqabuma giddeetaa waan isinitti ta'uu fi waan hin taane addaan baafadhaa beeka bar gaafa balakoonaa amma akka an bakka hin jirutti wallahi fooqii sagalaffaarra kan hin jiru abbadan bakkeerraan hin qulqulleessu ani mastaawoti du'een bada maleen qulqulleessi jammar ani jadura namara bichuusi ol fagaate jadunan soraadha kanaafuu hin qulqulleessu abadan hin qulqulleessu leesh la'annoo kan bakkee sana ofumaa jaraati yoo bakka rakkattuu jirti beeruut rakkattuu waan taateef malee jechuudha nama qulqulleessu shariikaa qulqulleessutu jira jechuudha erga shariikaan hin jiraanne immoo hin qulqulleessu wallahi hin qulqulleessu maa nafsii ofii namaa caalaa hin qulqulleessu xayyib hin qulqulleessu kottuu qulqulleessitii na agarsiisi jedha hin qulqulleessina abbaa fedhe haa ta'u maftinaa giddeetaa የሚባል ነገር አለ kana beeka maftii fi giddeetaa okay waan akkasii qulqulleessurraa of baraara
harkaan du'atti kennuudha kun jechuudha. Akka amma fakkeenyaaf inni fooqii isinirraa kufte sun ilaallu akkam akkamime akka sanatti namni ol bahee dudduubbeedhaan isayyuu qulqulleessa. Kan nan disii danda'ame keessaan qulqulleessi isa bakkeetti dhiisi. እና ባየና ማዘንሲፍቲ ሙጫን ኩኒ ደሞዘሲ ወጋ ሰዲሲን ከነምኒ ሰገሌ ተውፊ አከሴራቲ ነምኒ ኩኒ ላለቱ ደሞዘሲ ወጋ ሰዲ ጀደሙ ኩኖ ዱጋቴ አርካውቱ ፉደሜን አትቶላ ጀቹር እሺ ውድና የተከበራችሁ ጂም መልእክት በአማርኛ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እሱስ ምንድነው እቺ እህታችን ወርቃ በ9 ሰዓት የወደቀችውን በ2 ሰዓት ነው የተነሳችው ጠይብ እና ማለት ነው የተባለ አባባል ያለ ደግሞ አሁን ምን ትላለች አንዷ ጓደኛዋ 4 አመት እዛ ሰርታለች እዛ ቤት ውስጥ እና የሶስት አመት ደሞዝ አልተቀበለችም እያለች ነው። ይሄ ምን አይልነት እንደሆነ እኔም ማቆ ታሪክ የለም የሰሞትን ነው የነገርኳችሁ እያለ እሺ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው እንግዲህ 9 ሰዓት የወደቀችውን 2 ሰዓት ነው የተነሳችው። ምን አይል አራከስን ምን አይል ምንድነው ሀገሩ ይሄን አይል ማለት ይሄና እሱንም ደግሞ ኢትዮጵያኖች መጥተው ከዛም በኋላ ነው ከዛ ኢሬሳዋ የተነሳ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እናንተ የመዳም ቤት የምትሰሩትም ሆነ የራሳችሁ ቤት የሚሆን ተከራይታችሁ የምትኖሩት ቤት የሚሆን በነገራችን ላይ ሸሪካ አለ። ሸሪካ ምንድነው? ሸሪካ አለ እኮ የሚያጸዳ በውጭ መንገድ መስታወት ያለበለዚያ ቆሽሾ ይቀመጣታል እንጂ ለምን ራሳችሁን ለሞት ትሰጣላችሁ? ለምን ሞት እኮ እናንተ ይወላችሁ ሞት ሁሉም ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች። ነገር ግን የት እንደምንሞትና መቼ እንደምንሞት ምናቆ ታሪክ የለም። ይሄ ለሷ አላህ ይረዘቀላት ነገር ነው። ነገር ግን ጥንቃቄ አድርጉ። ወደ ውጭ ለምሳሌ አሮጌ ደሪቻ ይሄ ምንድነው የሚቆምበት መቼስ ከአፈር አይደል እንዴ ተሰራ ይሄ የሚቆምበት ነገር ያረጀ ቤት ነው። እንግዲህ ቤቱን አይታችኋል እሷ የወደቀችበት። ለምን ራሳችንን ለሞት እንሰጣለን? ለምን አላጸዳም በሉ እንደዚህ አይነት ቤትን አላጸዳም በውጭ መንገድ አላጸዳም በውስጥ እንጂ እንደዚህ ማለት ነው። አጽጂ ስላለቻችሁ ወጣችሁ ማጽዳት እኔ እንጃ ይሄ በጣም እኔ እንጃ ስህተት ነው መስለኝ። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው አንዷ ምን ትላለች መሰላችሁ? እሷ 9 ሰዓት አጽጂ ብላ ስትወጣ ከዛን ደግሞ መዳሟ በውስጥ ልጁን ህፃን ልጅ ነበረ ገፍትሯት እንድትጥል አዘዘችው። ለልጁ ገፍትራት አለችው። ለልጁ ህፃን ልጅ ማለት ነው። ከዛን ገፈተራት። ይሄ ደግሞ እኔ ምንም ይሄን አላማንኩም። ለምን ልጅቷ መሬት ከወደቀች በኋላ ነው የተናገረችው? ወላ ሳትወርቅ በፊት ነው የተናገረችው? መቼስ እንግዲህ ከገፈተራት ኦልሬዲ ለማጽዳት ከሄደች በኋላ ነው አይደለ? እኔ ይሄ ነገር ከእውነት ላይ ራቂ ነው ብዬ አንዳንድ ጊዜ የምመስል ውሸት ብንዋሽ ጥሩ ነው። እንዴት በእርግጥ በመስመሩ ውስጥ እያወሯት ከሆነ በስልክ ምናልባት ለእውነት ቅርብ ሊሆን ይችላል። ግን እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ከባድ ነው። ብቻ አላህ ይጠብቀን። ነፍሳችን የት እንደምትወጣ አናቅም። ግን የወጣች ቀን ያው ለሷ ያለ ቀን ትኖራለች የተባለው ይሄ ነው። አቋን ደግሞ ደሟን አላህ ደመከልብ አድርጎ እንዳያስቀርባት አቋን አላህ ይፈልግላት። ኤኒዌይ ያሳዝናል በጣም የእውነት ያሳዝናል። ስታጸዱ ጥንቃቄ አድርጉ። እንዴት ለምን ብትሉ ይሄ ከባድ እኮ ነው። 4 አመት ፋሚሊዋን ሳታይ በጣም ያሳዝናል። አላህ ይጠብቀን ሁላችንንም። ከዛ በተረፈ ደግሞ ራሳችሁን ጠብቁ። ኦፌጋ ነው ጭማና ማባርባችስ ቁልቁሌስ ወዳ መፍትና ግዴታችሁ ጠንቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። ለዚህ አይነት ረጅም ቤት እሱንም ደግሞ አውዙ ቢላ በጣም ያስፈራል።